Kublai PUA, yang subhai P saya kena ke Amen Faithful and True Channel. Saya sin part yang yapi saya kena ke Bible Study series ke Baar Punriu. Pada kena ke sengi ngirang yat hi hakalanong ke balai jong kitab Genesis. Pada kena ke deka sin ha ke keper edeng. Ngin sedang dah kena ke jengkeli. Ubreu bat ka breu lane Adam bat ka im lane ushnrang bat kan thei kelas ngau thu bha ya ka jing du no jongki ya ka jing ai jong blei kemut ya ka grace apareng yong ka ai ka jing persyang ba ki lale pantap no ya ka jing du no jongki ya ka ne ka jing sida ki lale kumno ban cover ya ka ne ka jing du jongki ya ta apareng yong innocence Kila persyang bantap ya lade. Daki sela jung uding dempur. Daki sela jung uding dempur. Omdan batip sisya uso ayu ubalami na uta uding balamana yaki ban bam. Hakaktin Latin kaktin malum kadan arjingmut malum Ketuan ar jimut, kawai ke jimut ke day so apple, kawai pa jimut kalong bas new. Ya kaba lapen long ba uso apple udai uta uso balami na uding bala adong ban bam. Ting kipir kiong ba utu uso ba lakang ban bam, la adong ban bam udai uso apple kadai kaba layok na kane kaktin Latin. Malum. Ladau ne uding. Ya uba la mana do blei bandai bam ya so jong udang don hadu menta. Un kam day uso dembur ubalong uso mi na uta uding ya ubala kang ba en bam. Haka jing tok bakui. Uding so dembur ulong kadak Nakapanta ki breu ki jong blei ki balai tek jutang buat haka jutang barim. Kamtam kitu ki breu. Ki balai lek persyak ya blei. Buat ki balai hap no hapok ke jing bisar ke jong Tu ini pule naga kitab Genesis nong ke balai kot pradu khat lai. Te ki layok sengau ya ke jing sawah. Lane ka sur bayaj utrai ublei haka keper haba tengen ka sengi pat uta ubreu pat ka tengah jong kilari yalade nak hamar utrai ublei hapedeng kiding ka keper Henry utrai ublei ula khat ya ubreu bat ula ong ha ei medon ula ong ngalaya sengau ya jing sawa kemut ya ka sur Jome haka keper bat ngala septing namar ba ngala lengkuit ngilai ya ka ketin Hebrew erom kumta ngala buri yalade ulaong mano balai tu ya me ba me la lengkuit hato pila bam na uding bangala hukum ya me ban bam ubure ulaong kakan tei Bame la ai bakan don bat nga kala ai hangai ya usok jung tau ding bat nga labam. Teu trai ublei ulaong hakata ka kente. Ke kane bapalale. Ka kente bat kala ong ubsen ula syukor yang bat nga labam. Hakane ke Genesis lai dekot pra ke boong te kelias ngeu ya ke jing sawa. Bayai utrai ublei hakper hapatengen kesengi. Bad utau breu bat katengah jong kila re ilade nak hamar utrai ublei hapedeng kiding kakper. Kane kadei kane kapor jing ya jong ublei hakane kakper. Pareng kiong kane kadei ka liturgical hour kemudian kapor jong ke jing duai.
Hakaba ublei uladon ke jinga day but ke jinga selok but ubreu. Haka rua jong mensingi. Rua ni penedai berkena ketien keba ong tengen. Hakan ni ke jing thok ka ketien belapan kela kum tengen. Kadi ketien Hebrew. Ya kebangi laban iru ha ka lenong kebanikong jong Genesis dekat kebar kepamut leer. Urua kemut kejing persat mensim ane kal air ne mensim. Kene kejing thok let's say kan om kedau ya kapor batikena haka mensingi haka ba ublei uju ya keren ya selok bat ki khun jong u. Bat kene kala banlong ladai kedau la ni ong sepang kapor jong ka mensingi. Kala banlong kapor lai baje no pai singi. Balai ong kumta namar man kesingi ha Israel ladai sa Israel. Hakan ne kapor kadon kal air ba pengat ke ba be long pa jong kari na ka duriau Mediterranean. Kani ka pen mau ru ba ujisu ula IT yala ka jing im kaduan jong ding pna hakan ne kapor. Lai baje no singi. Hakapor jongi ni ong lai baje. Hakar kom ken por jong kiju ki ong ka kenta ka ba kentai. Ya kena ngilak bensiam haka gospel ku Markus. Kalau ke bakat san ko live saul hadu live pun riu. Kumno ubriu pat ka briu. Dan kini ki arngut. Arngut usin rang ba kente wadam bat ka im. Kilas ngau tu neng kong ya kejing don jung blei. Kumno kilas ngau tu. Kiyo ngau ya kejing sawah. Lene ka sur jong u Yahweh Elohim upaya ja ka keper. Kajing mut jong kajing ngau ye kajing sawa ne ka sur jong Yahweh Elohim. Bat kajing ong ba ublei uyai. Kajumi ubun sin ha ka Pentateuch kumut hakis santelgi kitab banikong jong ke Bible. Ha kajing dia jong ka theophany ene kajing penpau jong ublei ha lum Sinai. Kibriu kilaya ngau ya kajing sawa jong kajing wan jong ublei. Kibang siam kitab Genesis kitab Exodus long bakat kendai dekat kanriu. Pat kumbalong u Adam bat kaim kiru ki bait Israel. Kiru kila syepti. Apa kila ngau kejing sawa jong kejing wan jong blei. Kejing itu isyapang kejing yo ngau ya kasur ublei. Kami hadu kat ar sin ha kitab Deuteronomy. Lapan lek page hang tu. Lapan siam nak long kepesan pra long kat lai kat san kat pra arpun riu arpun nyau arpu pra pat lai pau hakini klenong ngilap kat arsin hak ya kaba la ong pangkane kajing ngau ya kasur kajong ublei ka verb haka Hebrew ya kaba la penon kam ban penpau ya ublei ba uyai ka kedauru ya kajing don jong u hapdeng jong Kibriu jong hakata bernakel. Pengisyam ikene kitab Leviticus long keba arpun riu rekod kat ar. Kitab Deuteronomy long keba arpulai rekod kat san. Kitab Baar jong Samuel long keba nyau rekod riu bat nyau. Kajing pendon bun sin ya kiktien. Kajing pendon kam bun sin ya kiktien. Len ya kano-kano kaktien. Kane kapen i pakapen ya so ya kejing mut par kejing trikam ya keba don kewe kejing talk bong letter and spirit keba siam ya kebe talk pangkane ha ka salasis pa nyau kakper kalong kejaka kentang lene sanctuary keba khui keba dei kejong ublei keba don ha kapertei Pat kane ka dei ka jaka jinya kendu apa deng ubreu bat ublei. Ha kata ka sanctuary, ha ka jaka apa kentang. Di kane ka keper hang ni kemut kane ka jaka apa kentang ublei uya kendu bat ubreu.
Teke ke jinglong ke pla, le pen kyong ironic, siapang ke jak ka ri, ke ba ubriu bat ka briu kilari. Ke jinglong pla kini. Ya ki ding so, latmu panlong ke jingkerku. But uding ke jing im, the tree of life, ulong ke dak ke papen i, ya kitu ke jingkerku. Biasa sin, Yaki ding so latmu banlong ki jingkerku. Pat uding ke jing im ulong kadak ke papen i yakito ki jingkerku. Handre ke jing pendon kam bakala hakaba ba mi so na ta wei uding bala mana le nela adong kala pen kala ya ke jinga dei jung breu bat ublei. Nadu ke pasdang ha Genesis iwei arpu kendai. Kiding kilalong katak ya kecing kela ha kecing adei cung breu bat ublei. Bat hakalonong kepakhadu jong ke Bible. Hakalonong kepakhadu jong ke Bible. Kiding kilong biang katak jong ke bor jingpin kia jong ublei ya kecing kerku bat ya kecing kerku kerhai bau te halor kijai penriu. Bangi siam kitab jingpen Paul long kapa arpuar dekat ar. Bari perku dekani sisin na Genesis light kot kentai do kadwe. Hendrei utrai ublei ulakot yo briu bad ulaong ha e medon. Ulaong ngaya sngeu yi jing sawa jong me hakper bad ngala siap ting namar ba ngala lengkuit erom. Kumta ngala buri yalade. Ulaong mano ba itu yame ba mela lengkuit ba mela erom hato pila bam nauding bangala hukum yame ban ombam tingi ino hang ni ban perkat berpuson halor kane ka jingjia ha kane ka keper ka balong ka jeka ka pakentang ba bubleu ya kendu ba du brio di kulisibun ni kapor jeng pi ba pisngap ya kane ka jing ai nak kane kitab Genesis nong kebalai mata kesni pen sapteng biang halor kane ka lenong mar keempat dep ngin sapteng biang ngin ya pule kendiat pen ya puson kendiat na kane ka Bible bangi ong ke Bible study tu try ble un kurku ya pi iwe pat pinang yai sempang habangi pule pat kumno ngin nang ban puson ya ka Bible haba ngi pule ya ka ban sisin bangan ong bangin pule bat sengutu ya ka Bible kat kum ka jumut ka bakabalang kalayo om bangi pule marui ni sutu marui ngi batai kat kum ji sutu mangi marui ada ngi le kum ta ngin sapoi saklau terima kata to ngin ya pule lang bat nga ya ka Bible kat kum ka jumut ka bakabalang kalayo nak jing batai jung jisu